mambi mi hanye afi wana osina kufi o ne bani na woye wa afi ne ake nyefe nyele teshi afi yele no jino ni mo kadangbe afu ni woye ofen na ni no bla mambi fe kejo he stroti keba si tun be nyele peple so mo mi e aton tutwa adesan hin e apata iji are wo san de kan wo fen ake afi yele ni ji mi se no ko e ajigbe e ajigbele ken awo si fi o ni wo yo ke mambi ke ha mo je ake me ni titri ni ame oshinane e a ni na me tuwe ake wo ha me dwe ni jata bimpon ni je obedi ben manche ke atofu chese kwelo oke no ne e banyo bo imbe mi titri wo ha bodwe se mambi mo fi onu yo mi je ake wo ni je jewi ni emoke yeli ni wo yo ye amlalo ni ji police foi security council ni yo ma na mi amia wo fe disappointed wa CCJ dani kra ni abala gbemi tesi district commander awole ke mi se ake o afine o mo wo yeli e ba fe to njole ni mo fi an mo ni aba mole le yin plan mo nuku e ka amole akele atu ka tabi ni abaye afine agbena nke wi mo na ba ngo wo na wa fense misek bachewo the municipal security council and bachewo wole teshi manchester ne bi ne yo ye mane ke agbena akuchie na dan loy ni ji kusun fe loy ni ko mo enutumo abache fe chi mobo ake wonyeme ni yo the other side ni ameto ame yake teshi traditional council wana wole aka fun ame ni municipal security council cha ame shiabo ameto je nke ho decision ni ateki ye municipal security council eji o manye ni wo fe la kekeji wo yin na kan gbe no ibahin chi akeni mekme fe ameyin aka ma fe no fun ewo bi abona cha ame bi pi ne ameba ni naka ameba wona no ni tenu population mini yo ne ingbeji Paul Akposowa ija agbawe kron ni me no ji teshi council of de say am secretary people ni aswan ye agbawe ye jeme keje beni awo people no na aswan fe ye agbawe keje lebi aminu ni neke monitor e beton lo ni claim akele ji teshi paramount chief ne eje elenshi iba agbawe ni jeme kun eto eje ni ke be na shishi sin akeni agbawe osuma ke to njola yaba ke no fi anu o se na ni hene sa ni ya ni ekeshikete ni na agbakokura ba wonu nuko ya agbawe te ba le ten keji municipal security council it take a decision ni chon ake manjanu na chinku bemuku ake e aswani ye jeme achi muku na no keji bomo no choi beton lo ni legbe no chon ni bono claim ake boji paramount chief ye teshin te fi o te keji ogbo asun ni ye manja ni moko e ba e hwen no ni ohan boy na le ami ni wocho ami langas ameba na mba tako moko no ni fewo na pede han wo fe so disappointed ye municipal security council ke police foi niba na kan gbele eji ake amena na me yejeme na me kweme ni fonte ke toy ke tuin police nye fe nuko wona police bo ni jofu na eto eti e take cover ene fe se
atenu ke no fe mu ni agbirisa hie e apata ke bata ni wo yo ni police nyeko emomoko me yen mami amenhwa boy na acheke baale hu ameye video ke pictures fe chon mani fe ne kendi bi ne no mi no ke bata lololo anyeko amomoko chimon police ke egeni ne mfon wa fi yeli no ne genu chumone ekwete no before age basabasa ko ya babeko ye ne ken wo manche wo omo yeli mi no ne ke beyene aka geni ne bafu wa fi yeli no wole no ni eyaba se mi police wo shu mi won wo shu wonana kan no ni te loke police mene ke wa ke geni ne mfon wa fi yeli no wo won kwele age mini ibanye fi na etu ye ta frache wo ye man ni mukwe efon no age manchejile wo fe woli ake mancheyeli je gazette ake yo manche ni bi na ete no keje 2019 na toju ke fun gbenu na ka gazette ne ke gbomone no wo bomode ake wokele etomla gbenu keje 2019 ni abote ne ke sande nemi bombo wole no ni tenu ni politicians in the previous government here amekwa amebo ewomi na ame pian le bon se mi abagbele traditional council bo hale ake be awule hewale oni eteshi etutu amambi ni wo yo ne 2023 ne ke gbeton lo ni ji de cho e manche yeteshi ne e kotu ewede le denche de bon mambi tutwa amole na keleti regional police command aya interrogate le keje lebi 11 o'clock na amole ketie amwe beke 8 o'clock keba ne kesane ne wole be na afi sanie tete ote no ya bi sanie agage akete attorney general na attorney general ba ha advice ye kebashi no mi no keji tu inde chula beku ni le denche amole ketu ni odase fe yehi woji na nwuna eni bi fe na kwe na bote ne kesa ne nemi ni afoko mi lolo be na kan he wala ha le ko ni ba lo me keje he ku me keba ni abatutu amambi na agbe ami won ha police ene le yake ta frache wo ka me fe ji ebule ye manemi ni wo fe won to enjole si police atu eni de tu le fan de kabalake woteshi won wo police won kwe na menuchumo ebo ami dabi police na no nete no video ejepokeni district commander no na ewie ye no nite no here eji odase fan e ha wole yake monitor egbeton lo ebaso eni eti na bakokra abe no keji ni jata brimpon lenwe ba ni fe no te fi oten ne ke gbeton lo egbeme fon toy to atu ahun na kegbe o adesan ye wo man yin. The paramount chief of Teshi, who is Ni Akomfra III, went to sprinkle his kwekule at the shrine called Manjano. So he did his sprinkling and then later on retired to the palace, leaving his supporters outside. Ni Jata, who is the Atofoche of Teshi, has to take his turn to sprinkle the kwekule. He entered the Manjano. Then the supporters of the paramount chief started hailing stones and then bottles and then gunshots started firing here and there. Police etu eni ojogba de hani wa fi yeli efefo otumo benali tutwa be wa fi yeli mi e wale ni wo ke yo afi yeteshi jo sabu lapa o sabu lapa no juno ni wo ke yo afi yeteshi
wakela fe ekume boko ete shiewo fuen wole ake osabula kwa yegbe wa ni ake moko ete shi ni le eto onde komla pe wede because e ge gbeton lo ni wole police etu edi ni wo fen wona oto enjole keji ake ne ya fe Manchester ndi eneje Manchester ndi this is crime agbegbomo last year lewun na kanu atwamoko na ndetu lewun mo enani enu wo yuo ne afu 2023 obranu ni kashine lewun atwe ichotu dromo na akeke ake e survive meneni ke bo yuo ne ko na le hie mobo e polarize na enye nukunuku kra efi no ni ya anu wo minbo wo minche wo minwiake aba monicho manche ye manemi woji fe ye ni tun ake atukole na kan ni heni wo ko wo saniye wo ka afujeme ni apo wotwe ni akejale efunjale gbe egbe na ha le ne ke leji paramount chief gazette ke komini ni ne yin ke traditional council na bagbele yale wo minbo wo minke wo be paramount chief no traditional council use abusively against a mambi won mala woji won mala petition kete he ne sani woke ya atu eni koni to enjole ba teshi jimanko na ye the center of Accra any facility government facility no to obia teshi ko ye it is easy and accessible o fani o mi pa mambi yomone won pa fa ni she His Excellency John Dramani Mahama ni kwabe ni ba fi ni teshi na to enjole ni afi yele be ni wole be na ye ofe o ehi na kanu da ke ata na wo be na chi ko ye pa shimo he wo te shi wo mla le won ke ayashipa shimo police ele gbenu na etun le lu no na nínú ewe te ni a ewulo ni ebeke ekensa wa afile na no wo be no ko wie mutu shimo won kwa mi ameji me ni buo wo he no no fia no na mamba ke wo ake mambule tafrache to enjole wo to wo keji no ni ameke ba wo to enjole won kwa mi oni na ka to enjole enye ba wo wonye wo ke mu ba ke ka ashipa alo ka ashipa shimo to enjole pe wo to e mani ekwe ka ko dan ake aba sa teshin afina ni wo gbe pamoji ake keji belo oanle ake afranga pawe ya napile ni amesusu moji ake to enjole baba me ni koso na agba ameka me efun eku ni wo mi infa pamoji ake police ebo ni ken afranga ne atwe ko ni wiemo ni ameke ba be police ebo wa mi ko ni afile be ni wo to ole to enjole mi wona le na kan ana ogbege na sine won yen le form siju fo ni o ne pa simo mi e na gba fi o ko yaba no je me aflaga pa nyo ni yo tesi e wo fe ko be wo bo awon wo ga wo na wo ke wo na sanigba age ni bi ni ke na gba baba yo pa simo mi e sanu wo je fe bi ane no wo pa pe e wo ge be wo ga wo ni awo je asi age moko akafe enyemi no ko gbonyu wọ́n fẹ́ kò mi so mo kò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kẹ́ sípa ní mísẹ̀ àbàwọ̀ yìí ní wọ́n kẹ́ wọ́n di police fún àmẹ́jú ẹni àwọ̀ mẹ́ nígbà wọ́n náà bá jẹ́ àmẹ́ kò ní wọ́n fẹ́ kò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sípa ní wọ́n náà wọ́n mísẹ̀. tàdó ma ní abúlé wọ́n kò bẹ́ẹ̀ fẹ́ mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa nọ yaba. èkó bẹ́ẹ̀ fẹ́ mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa nọ yaba bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa sọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa jọ àbáyé. ó yà he níbí ni ò bá hùn níje bon afile hise kra no bana ni ba balaka akeni ni efun afile no eji shigbe mo economically culturally le won wole
kusun ajenshi keje yeko keje shishije ni ibalaka ke ni fono ni ibale na kan na gba kukura be shika je kusun shi keje yeko na ka ashete na ke ageni ni fono eji na wale sanewa ni calamity ni yese le wole ti age komi ami bi ni amele emi nutumo ameji me ni ba anye tun no ba pa 5 bon age ye ni se amegbekeke oni to njole bohun police etu eni ojogba ene ewo wo sin de ke wa age mo fi amo na ba mole ke plamo no gba ba mole police e bomodin me ne efi omumo na ale ami ni video na mi emumu ami ke police efi ne ke tun yin pon gbeye ba ma mi ni mo ko ene ya ke efi moko ni ma le no ni je na kan ni be ko nehu on the 25th June 2020 nega manjane ni je money echo paramount chief beton lo ni eke threatening word ni Regional Security Council amenya amena neke intelligence ne achepe ke wote regional command yin na woleshi akeko ko yi manche yo manche sike plamo ni bi eka tutwa o man bi ogbo man bi na ma no bayi no atugo eni echenge alolo bi ani le denche trama tun de amole na woleshi alo akele yimlagbe bi ani etume leun atutu ame agbegbe mi abeni omi pafai teje eko be woya mi teshi kron icheke nyefe ni fo mi aja agbawe ile eni maya no pafai awo yi wa file ye to njole mi woke wo manche ye kwafi ye wo kusun ni wo fi omi kusun ni wo ke yu afi en han nyele age osabula apa kobo kle ka gbawe wojela wo keneke iwale ne bana ke yu afi woko je tema woko je pram no fe manche ko be de fio nokopo ya afi yelimi sieta na yu afi fe gbe ona na ababola manie wo wa pafai aje Manchester ne ye wa afi yelimi na ge mu ko yen gazette leji paramount chief is being challenged ni wojin fe yo dase ake je Manchester ni fa ne wa ni radon